ene oman na yetim koko akuafo esu abro akuafo esu emo akuafo esu. Watch this video and don't cry. Listen. Emo e cha han bunu ne ewo fie nu doso sene ne ewo han mu no last honorable buy no ye ka kire me tia so kra na omo be pa me abome emo na ewo ha say no na a part of planting for food and jobs. And I'm saying yede emo ne ba se mundua na ma Ghana ye ne ayente emo Ghana yente emo na emo na ye krefra manone no eso enti na sisi ade akoba ne se aban no kwankran ade aban ne kan se $80 so enti dollar no so ate so no ama omo import mo no importation ayo ma kono enti instead some this can be beto mo no ana omo import emo no efi China ne amanone e ba begum ana ama mo bre na emo na amadua nka wo se na yedua ye ton wa ha no aka de oni mo ya ewo oya wa ewo mu ni se omo demo no so ba na omo nya Ghana fo papa o India fo on se omo sika no fom rupee no mo de omo rupee na ere ato omo ba instead say omo be no ma ja beto cashew no mo de ko na omo akoto $1 Ghana ni kranya say sika ni bi na say mo aye dua wa ha na mo ate wa ha na kadem amuntu mi kadem ana aduro no say yante so aduro yante so yeah, woman nyina say emuka ba ko 3 Ghana aban we anya hanko ehye bia oye ho amwa akuafo kra ahụ say aban no free say okay kan samoton crofo tima $80 so a ene beboa yete oman mu yepese omanfo adwuma omoye oman etumpon ti aban bia wo ye wosika samo hyehye ya asese wo ye de betima boa ama adwuma a ewo krom ha no etumpon enye de ewa amanone eno nti na yeru akufo ado aban no ne MPP for kan say planting for food and jobs yamfa emo ene abro ne nkro ne banka ho sani ebeya ebetima dua mo bebre o ha na etima so Ghana fo die na fe omo ye mfidijuma factories no so omo benya bi no mo de aye production they dey one district one factory buy aban we buy no o say one district one factory no why dey oguno na kire say aduana ye dua wa hare nyina say ye di koyeyem de dey confidijuma akọ process de yentimi nya den emfa nkosa say wagu fidijuma no na aban so aye hyehye ya ma say okra mo ba elfo etie de na yedua wa ha na obi anto ana omo kra mo no ye de ede ba efidijuma no so a asase wo ho nanka ya nto ani a ye de ko efidijuma no so a eno so wa ye de wagu no je say akuafo ye ho na ye de me da desrede bi tumanim adesrede me de tumanim ni say mokwa mo frɛ Minister of AGRIC Omra Parliament no me yi ano adentina emo ebro bibia bu Ghana na still omo makwan mo kra emo ba ebe say akuafo de na omo bia me da to mani me pese be di 1 month po omo de ndi ni ye me pese be di 1 month afi ye no ya de be dokra because no boy e tse me no ma go kwa fu ma ba ye fu na ya nto de na me to mani mu ye den afi ye no afi ye no bia mo time aso say ye do ye ye si ade be do the man is suffering the farmers are suffering we are suffering you know na me do me di ye ti na kwala ye den na kwala ha ye eti ye someone ka sa na ma mo ni good na me fom na ma no mumma tomo nem fama yen na e mobo enye bi mpo ntoduane ndi enye bi emfa ntoduane ma ye ma ba choti asem ni ye pa asem we na ekoso wo man num no asem we ya ekoso e wo man num no e very very dangerous na ndisifo no binom supporters na especially omonte asem ase video no what e wotwi kasam I don't need to explain to you but there is something akuafo no kan ye very 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 important almost omonye dan omo no PM. That is where the danger is.
Tiemi pa. Akuafo no so omo nye den. Omo no biem adentia. Yewura Mahama aba bese won hwe oman chichire no. Yede nimde na eye o. Yede nyansa ene di oman anim. Enhyehyeye na yewura Nanado Dankwa Akufo-Addo nom de baaye no. Now it was to prioritize made in Ghana goods. Enti uye kuyani uda omo na. Ubeton ama Ghana maina na yato aba intimi tobi di kogu babi na yawo ezise silicon se hwan na hwan na de kogu ho na ya store na ye de yeden ye di ni kakra akra. But aban we baaye. First of all, wadi kan koton Ghana gold reserve we ho nyina e dey manipulate the value of the dollar in Ghana cedis. Enti ne India for no omote Ghana no omukọ fa mo no efiri baabi di beduru Ghana man mu a ne bo no wo form sene de akuafo ne do no. So the consumer will prefer a cheaper price than the higher price. But the consequences a woman say, says ya me no ka say. Enkrofo na akuafo na Nanado share one anoba eboa won ema woyire won ho ede won ho share ekuadwumam omodo apro ha banwe ya ba omo adwuma omo aye aboka aboko omunya mfaso bia mfiri so no. These people are going to stop farming. Omujai farming for sale. No, Moshe so mo produce only what they will eat in their homes. Sir. What will happen is whilst we are trying to prevent importation of everything, the Ben say, Ebedru Babino, ammonia bro, you be free of mining, you have to import everything. And they say, Ebani say we are solely dependent on importation goods. Na dollar no, ehuru ekosura. The Ebani say, the ordinary man will not have money to feed himself. And then tokwane beba, and they come. My teacher be not can't say me per se. A hungry man is an angry man. Nti se bedru se mo ene nuane nyina ye beto afira bonten de aba kombe de amanfo kom so de amanfo a adwene ne sei, they are ready for everything. Consequences of this mismanagement, any lack of leadership quality, any incompetency, the AGRIC minister and they manage this issue. What will affect the effect that will bring to Ghana and say a year's coming, no. Yahobachiri yen will be an same. Come bedi yen. Come a beti yem. Yebehuna man or yanka say my. But sa kwasi ampanyini minister no. Akuafo esua. Omo tiem. Omo eka won how na as mamenka so ansama to us. Where unim dia yapa. Dear Yanni said, because of say John Mahama Banwe, atumi aka media houses a hodo e wogana nyina no atomuntino. Amanfo hu chira omo pa o, akuafo yi omo hu chira won pa. Mesenka MPP fo mpanfo anante anko won so. Ene omo ankodi nkoma a enka wonte da said these things are happening in the country. This is one of the most dangerous things that will happen in a democratic country. Media houses, they are not representing what will make this government unpopular because if you are from October, February, and Sanagana for it is a sankia for Kromunsanka Musica. Adentia, the media houses are being bought by Fedisufusukwache. The same thing is what is happening there. Etie wa ho kirem na saa de AGRIC minister no enkrofo no ho kire omo say or address the issue in a sensible manner no wakogina baabi e na odi tu ne ho
odi tu ne ho say ene aduane abu o Ghana. You don't remember say he's importing them. Tie. Eye 2025 a yewura mama be di akonwa no. Otwedi ampon kwame one Ghana man adi ne yie. Aduane a efiri tete na nka ho akwa atweye ama aduane bo okọ soro no. Aduane na bu ama sesi ayenya ba bi fa aduane ni bi nya dai engu. Na no kasa abura wo kan abu ba bi e be fa bia bro ne mo ba bi beans na oman bia no agriculture na iko nanim a ne yare ba ko a ya na de ba no ye fra no good bad syndrome. Yeni yo Jimmy for we yo akuafo no lose confidence in farmer no ono de se aduane na abuso already nyankopo omo import nuane ebe oman no ma akuafo no enni yenka ne se omo ni reason to continue farming no ono ohun sa problem no ogina ho na obo mahama abaso se mahama ye adwuma amena aduane abu Ghana man yentie video no kakra good ne say aduane abu amoman ba bia benya bia di obi ani age se say aduane ayefo obi atimi didi men ba kuani na wodu aye no esan se abuo nti amane buo na ayefo fofo a ni sika wodi ko hyemu no ne nsanka ena ye bad no enti ye good so obi anya aduane adi ne moma ye bad se di odu aba no oboka ahwe ana na ba mabu na wantimi anya dai anua bio ene esan wo ni opposite eno ye bad good syndrome eno ye de aduane na shorto na oman ni nyina ekomode wo mo sane ye to ye 2024 na wo se ye kra buro ni nuane bebre ede ba no afei na kuani na wodi akakra bi na ye yie no ebo na kosoro na ye sa aye good ama ni onya sika ye dai efrim enti na ewuru social media abrante bi amehwe no wo se na no aban ba ko no wo so no me do maburo bag 1,600 na me nya me sika ena aban bi ba ya wa ahwe grofo 300 pe adentia efise ne aburo no abu obu amiwia enti se aburo na bu enye Ghana production ena abu so aye importations na mo ye no eno ena ama Ghana for nanka se omo edua no omo eto omo ye ho adwuma no yento e wo market ho. The consequences of this and say the papa yo no ankasa kan ye no ebeduru baabi no na akuafo no omo ni college bio so omo bekọ afuom na omo akoye adwuma e dia produce aduane e wo man num e ba ne sa so a what will happen is say a time is coming either we like it or not no we must to import rice or maize from outside the country. A consequences no